mukira ngeithi wi haria hothe uri guku ni gwa Barabara FM muthenya ni wa Friday. Happy New Year. Ni muthenya ungi mweru ndakurire ndikurehagira ageni amwanya na riu muthenya wa umuthi mugeni uria ndi nake ni mugeni ukoretwo kuria ng'enda-ini ground na ni mukumenya maingi muno mamwigie na ngakihoka gathauti gakwa ge chonjo mwena ucio waku na ni gukorwo kinjira comment ini koguo twarana na ithui tabarira ni ya reke tuterete na mugeni uria ndi nake muthenya wa umuthi ti ungi etagwo Maureen Kori. Maureen. Yes, Guka. Koma kithi atia? Ni situation ire koretwo iko. Abo geithie mwiroreri. Mwiroreri ni njitagwo Maureen Kori. Ni njukite guku studio-ini ya Barabara FM. Ni ngukorwo mugeni waku umuthi. Good. Yeah. Maureen Kori riu ni rio ritwa riaku ri gibande-ini kana? Kibande-ini njitagwo Maureen Mwangi. No ria gwetha mutu ni Maureen Kori. Aya. Rio ria gwetha kamutu na kurera ciana. Okay. Maureen Kori umite ku hihi guciarirwo? Njiarirwo guku Kirinyaga. Kuria Mwea gicagi gitagwo Mahiga-ini. Ugathomera kuu? Asa guthoma ndathomire skuru itagwo Mathanga Uta Primary. Iro kuu gicagi gitu Mahiga-ini. No high school ngithie Embu skuru itagwo St Anne's Kiriare. Gicoka ngihituka wega ngithie university ngithi Machakos University ngika course ya civil engineering koguo uraria na engineer. Engineer githomo gikinya hau. Koguo ndwathie na mbere na ringi u engineer kana yani wira kiwira ni ndarutire kidogo gwaka barabara imwe ona ino ya Embu Nairobi highway ndari okue giako ikimakwo ina barabara kuria Karatina town ndiro muthondeku kuria Mombasa ndiro muthondeku na Isiuru. No nindambire gutiga hanini ngioya mwerekero nge wa maisha. Good. Maureen ni toigwo wewe wa Kirinyaga Mwea? Gwitu ni Mwea. Ni turarikiri gukuona hindi ingi kuria event-ini ya Kiomboyo. Kiomboyo wa Mwea. Hau niho turambire kuona Maureen ahitite muno. Kiomboyo wa Mwea ri mwitaini watia nake? Kiomboyo ni murata wakwa wa ihinda inene. Twamenyanire akiendia nyama cia mitwe na kiongo na maguru kuria Mwea. Na ni taunda akirutaga wira hau hakuhi nake ngikoro customer. Koguo tukimenyana ndugu igithie na mbere ikimata na riu turutithanagia wira hamwe. Hindi no banga event yake ri niguo twikaga uroneka tari we mutumia wake mara PA. Kiomboyo nie ndire mutumia wake ona tutire ndugu ya kiwendo ni urata wa brother na sister. Na nie ndamuteithagia o uri ngienda ingigia kaundu mundu oke andeithiririe. Good. Mwea ukoretwo gwika atia? Mwea ngoretwo na tushughuli kidogo ni ngoretwo rimwe siasa-ini rimwe ngakorwo biathara-ini ya kwendia mucere na rimwe ngakorwo mburuka. Koguo we mucere wi mwendi wa mucere wendagiria ku? Nyendagiria githii gia Top Grade Rice Millers gikuria Mwea opposite Nice Digital City. Nice. Ona gitumi ya tuwite kundu guku uguo na andu ni marakoretwo magikuria muno ri ni ndeto ino ikoretwo gitrend kuria online. First we aspirant wa UDA? Asa ndiri aspirant wa UDA. Ndirari ngoretwo ndi aspirant kuma last year nirio nda decide gwitia giti. Koguo ndirari aspirant wa Gathigiri ward na kiama kia DCP. Sorry. Ni ndai sorry. Ndirari aspirant wa DCP. Ati urari? Ngoretwo ndi aspirant wa DCP kwa ihinda ria mwaka umwe. Urageria kumaanisha tandu thaici we nduri aspirant wa DCP? Asa ndiri aspirant. Ndiri aspirant wa Gathigiri. Reke tucoke thutha hanini atiriri. Twakuona kuria Nyeri. Nyeri. Ugirite Nyota Fund. Wanyona na mugate na sonda. Twakuona kuria ni uratupostira? Na mugate na gasonda hau ga Coca-Cola. Wa mbere we ni urarugama kuria Gathigiri na kiama kia DCP.
na tokuona kuria mwena mutongoria wa kiama kia UDA William Ruto Mr. William first Nyota Fund ni kuga atia kana niki he mundu toy Nyota Fund ni kigina kirarehirwo bururi-ini ni World Bank ni empowerment ya kuhe ayuthi mahote gwikuria kwambia biathara kana mundu angikona ka biathara gakwamite ikamuteithiriria a boost biashara yake na Nyota Fund iraheagwo muyuthi wothe uria wahotire ku apply age 18 to 35 fata ni ukorwo mukenya na ukorwo na kibande na ukorwo na qualification iria cia fataranaga. Qualification cia rita iriko hii qualification ciari ukorwo murimi munini ningi ndungigikorwo wigitongana na urenda mbeca cia Nyota. Mbeca cia Nyota ciokite guteithia mkulima mdogo kana yuthi aria matari mara kinyaniria gikiro kiria o mundu endaga gukinyaniria maica-ini. Good. We no apply te mbeca ici? Ni nda apply te Nyota Fund. Na wakirio guku kwa DCP? Niki gigutuma u apply mbeca iria iraheanwo ni thirikari na guku kwa DCP ndirona mugikihura thirikari? Nyota Fund ti ya kiama gyo ti ya kiama. Nyota Fund haina chama. Nyota Fund ni pesa ya kila mtu. Nyota Fund hata ukisikiza Rigathi Gachagua alisema a day before watu waende pesa ya Nyota Fund. Na sisi wenye tuliendea pesa ya Nyota Fund tukiwa pale Mr. William akasema hii pesa si ya one time, si ya two time, si ya Mkalenjin, si ya Mkikuyu. Pesa ni ya kila mtu. Pesa ni ya beneficiaries wale youths wali apply. Kwa hivyo hiyo pesa haikuwa na chama ati inapatiwa watu wa one time, watu wa two time ama anybody. Pesa ilikuwa ya every youth. As long as wewe ni Mkenya na uko qualified kupewa hiyo pesa. Wewe no hairo mbeca? Ndina ngiri 22 muhuko. Mbeca ici mundu aheagwo eki atia nacio kana wewe wikite atia nacio? Mbeca ici ri ciaheanagwo uikurie. Niwe no nyende kwendia matumbe, we no wende kwendia mianga, mundu ungi no wende kuiga gatuka. Kila mtu na idea yake. We urabanga gwika atia nacio? Niĩ no ndigikoretwo mwendia wa mucere koguo no ga stock ga kwa nguongerera gathie na hau mbere niguo hote gwikaga deliveries na gakinyeria andu aingi ka mucere. Ndeto ino ya gukorwo umite guku kwa DCP ri na ukagira mbeca kuria kwa tugwite kwa UDA ri na kuringana na uguo ronire online na ground ma react ri kaundu kau we wonete ati ndona tohetitie? Niĩ ndihetitie personally sijakosea sababu hii pesa like I've told you before hii pesa ni ya Mkenya wote. Hii pesa inapewa youths na so niliendea kama youth so sidhani nimekosea nikienda hiyo pesa. And again the party leader wa DCP a day before alisema nyinyi amkeni endeni pesa pale Nyeri. Mchukue pesa na mshangilie William Ruto. Na mimi ni nani nikose kutii venye patilido wangu amesema. Nikaamka nikachukua pesa. Tukiwa pale William akasema pesa si ya one time ama two time. Haya. So mimi sijakosea nikichukua hiyo pesa and I have no apologies juu kuchukua hiyo pesa. I did what was right as a Kenyan youth. Weta mutongoria to ni urarugama kuria gathigiriri we aspirant niguo na ni koronekire kuria online ni ta warutwo ni kiama ini urarutirwo kana urarutirwo group ini ya kiama kia DCP? No kwiragwo dalili ya mvua ni mawingu. Corona ni atia hii agai kuga ati we murute kana uri okuga? Ndarageria kuga group ine ndi murute no kiama ine ndire sure. Koguo na njetereire gu confirm kana ndirio kiama ine kana ndirarutirwo. Koguo ndukoretwo na mierio yothe ringi na atongoria DCP? Asa gutire mutongoria wa DCP twaranirie ona omwe. Gugu kwa UDA ni urerwo kuja? UDA no ni kiama kiria twokirire ona tutiakomire niguo tugithure 2022. Koguo kiama kiu twathurire andu acio maturutire wira nginya 2027. Koguo kwa associate na andu acio kana andu acio ukorwo me hakuhe na ithu ni right tutane andu ara twathurire maturutire wira. Haya, watwira we ni urarugama kuria gathigiriri na ni kuri na MCA ndehoka kwina MCA wi kundu kuu?
kwena MCA etagwo Benson Ngaho na niwe majority leader ihinda riri wa County Assembly of Kirinyaga. Niki kiratumire uikari uguo urore wone athiete tamu cigana? Tamu ya mbere ona ndari supporter wake munene muno. Actually ni ahete nginya wira ndita personal secretary wake. Haya. Niki kira uraikari uguo ureciria kana urona uyu ndengithia 2 term uyu ni 1 term na niwe uroya giti kiu niki kira kuguciririe gathigiriri utuike MCA? Kengwire guka no tuthire rugendo rumwe no nyone we ni uranchokia thutha no tugie kariko ni tugwika kaundu fulani no we ndurenda gwika no unchirire kaundu ucoke wage kuhingiria. Koguo mundu uyu MCA witu ni okire na ciraniro nyingi muno we ikaria gathigiriri akimera maundu maingi nitafanya nitatenga nitatenda no riu ndikoretwo ngiona agika maundu mau eranire nikio nie ndironire ta ndina vision iyo ya gwika maundu mau ninguka kuma implement maundu maria eranire ta ndariho akiranira rwakigwa twarutaga wira hamwe maundu mau na mangi maingi ni afirite kuruta. Kuna social hall itago ya Kamusege ina miaka itari ya ugakora na kwena MCA na wira wa MCA ni guthondeka maundu ta mau so he's failing. Na riu we kana mundu ni wari andutire siasa no ngikoro nani hena maundu ndina ambition nene no nake ndarenda gukinyira ambitions yakwa. Haya kuria gathigiriri ri tucoke kuo tondu nikuo gwa bata muno tondu nikuraruga mari kaundu gaka ga gukorwo urari kuria bado Nyerere makoete atia kuri ground ye tiga online andu akuria gwako gathigiriri noe ndi mundu na ndi muyuthi guka na mbesa ciariago ni yuthi me wikoro na thina niki utakirihitia ndeka ndagira mbesa ndi mu Kenya na ndi muyuthi matiragweta musaliti ndasaliti ni wendia ruriri ruriku irwa gathigiriri asa gathigiriri tutikaga maundu uguo hapana. Koguo we thaici auga githurano na kingiko tuge to muthi andu na mwihoko andu gathigiriri ni meguthura kuria maundu ni fiu thikiririe ground fiu kuria na ni nyingiranite na Wanjiku waku na ni ndimuthika ona ndiekaga maundu maria ndireciria thikagiriria Wanjiku akanjira kiria arenda kuria arenda twike na ndina imani ni magathura come 2027 yaoneka wi mu youth mu Gen Z. Ni ndi Gen Z and actually I think I'm the youngest aspirant. Koguo wibangite wega muno mwena-ini wa ringi finanya siasa ni nyona ni ciendaga tubeco guo ndu wa icio ciari siasa cia miaka ya tene cia mbesa to nginya okoro na mbesa twina andu ingi ta agaceri ga guku Kirinyaga women rep ndigwiciria agaceri ari na financial muscles cia gwika siasa no ni athuriro giti kinene kia women rep na I think ona githuru ari mukuru na kungira ndakuria ugo tondu ringi hena mundu ngiuria atiriri mundu uragira 2022 ri no we tuguthura MCA eni no tiga nguire guka gukorwo gitia giti tiga itonga giti ni kia mundu wo na giti tikia mundu ni wewe na ambition yaku kana wewe na vision yaku ukahoya kura wi gitonga wi muthini ukahoya andu acio kura mwanyitanira nao magwitikira una proceed. Kaundu gaka gothe gaku go trend online ona ground bado ringi nikaku affected nikani affected ona ngiendora ugo ni urona nawe oneka no ringi ni maundu mariko ringi ucamanitie namo kunyururio muno kwanza kunyururio rahitukira handu andu magagwita tutam na ndugete wi tutam kana wanta ugathie ugo mtandao-ini andu maragwita msaliti ukihitukira uguo andu marona tawi kindu gutari ngarigwa atiriri kari thina
gukorwo ugisaidika na thirikari ria wathurire na andu aya marauga uguo ni urakora tuge ni mundu ena muciari wake mukuru ni ukumukora bengi agirite mbeca cia kuru mbeca icio ti cia thirikari mundu uyu aranjita uguo ni ukumukora cukuru mwana wake ni ararihiro capitation ya cukuru capitation ti ya thirikari mundu uyu arauga uguo ni ukumukora thibitari era finance no thirikari no mundu uyu ndarona maundu mau arona ngiri 22 cia Morini Kori ona no we ndarona ana benefit na serikali in one way or the other haya Morini Kori wauga nduri ramenya kana ni urutitwo kuria kwa DCP nie ndiyo kana ndiri okuo kana ni ndutitwo no riu tutue in case ri utuike ni warutwo mwerekera waku ngiko yuriku kiama ni maundu mokaga along the way kiama gitiga guthura nuka Wanjiko ni yathuranaga na nikio ona itekurora kiama muno mpatie guthikiriria Wanjiko wagathigiriri na nikio ona ingituika ni ndarutwo DCP umuthi gucoka okuria mashinani njire ndaririe Wanjiko uria kuhana njurie Wanjiko murenda tuthikia makiriko kana murenda twike atia uria Wanjiko akauga niguo tugeka koguo ni ngathikiriria Wanjiko ti matua ma ngoro yakwa kuri andu amwe marauga atiriri we wa mwena ucio ona gitumi to ndironaga online uria marapostaga no muno itaramenya kana acio ni bloggers kana ringi ni arumiriri anyu akiria DCP tiga ngwire guka actually from experience andu ingi aria marauga marona tandirekire uru behind the scene niyo maranjuria cia apply gwatia behind the scene niyo maranjira ngaira kanyamu numia kanyamu no in public maretwa ni maranikemea but behind the scene ai no marasienda nao ndigwiciria kwe mundu angeheo mbeca arege we ungeheo no woe mbeca mbeca ndingetiga tatua nyota irahia no rucio na benefit we unogire yo no ngire haya kiuria ngoria kingi atiriri kuringana na uguo guthiete ri na uguo uragerire mbeca uratuika no warutwo kuria group-ini ya kiamari kugituika ni kuraheanwo ingiri rucio ri ringi William Ruto ukihakagio ri no uke kugira mbia icio tiga ati ikoro ni iraheanwo ingi guka mbeca ici twaheanwo ngiri 50 aya hii nyota fund initially tulifaa tupewe 50,000 lakini last week tulipewa 22,000 so nyota ikona deni yetu aya so sijawacha ikikuja hiyo deni nitaendea siwezi kosa kuendea deni yangu na I benefited yes nice koguo riwe ona andu aya marahura inegene ona mahura inegene we no guthie na mbere na kugira murigo kuria kenie guka ngire murigo ndemo yuthia reukiriria nie ndire wira guka ndemo yuthi tari yange no andu no marore na perception iriri ni uraruga magite they preassume wina mbeca they preassume ringi wina wira munene wina uigite biashara but that's not the case ni uguo ranyona guka ni ndire wira na koguo no nginya ngerie gwetha maundu maria ingika niguo muturire wakwa uthie na mbere na tauni ndona mundu aroka akandehera tubeca haha twa nyota na mbeca ici itiracokio ngukia kuoya niki nduri wira ndire wira na ni urenda gite kia MCA gite kia MCA wakiona ri to nie hakwa nititikitie na gukiona ri uko ugika tondu umenya to wiki utari wira ni andu ingi kwina andu ingi muno matari mawira uko ugika ati hihi ukimake sure na ayuthi kadhaa kuria ringi gathigiriri mayoko magiteithika kuma kuri we ayuthi akuria gathigiriri gukai na to gathigiriri ni Kenya yothe wina okay ungihokero kanyamu na wina experience ya kaundu kau ni ugatwarithia wega teru ni ngoretwo jobless koguo inginyita office ya MCA ni no ngerie muno tandu office ya MCA ndungiuga ni ukwandika andu office ya MCA kona iteithatu secretary PA na watchman koguo ndingiuga ati ni ngandika youth agathigiriri gwakwa no tugerie gu create business opportunities nona no korwo hena mundu oi guthambia ngari muno akaiga kawoshi yake hau akandika andu maigana ona
no korwo he mama mbogo ikwendia serious muno tukamenya uria kuyaga serious gake no nie kwandika andu maigana ona hari o youth mendete gutwara boda boda muno ningi no anje program ya umahe boda boda marihe kanyamu kanini yep good haya thaici ndumenyete kana we DCP guka ngwirire ngoretwo ngirugama na DCP for the last one year. Yani uguo urarutirwo ri thaici ri yani tuge ranya o mundu ni athi na mbere na kuhura ciaca ciake riu thaici ureka ati thaici uguo kwina kaundu kagu uguo ka Nyota Fund tukakuona kuu kwira gwa atiriri mutitimurano wa mbwei uhaicithagia nginya ile itare muruki nyamu ici cia Nyota Fund one term na two term ni mbara cia itonga kenjugi uguo ni cia andu ara me hara iguru ithui wanji igakururia ithui wanjiku nginya mundu ta Morini mundu wa gicagini riu no nie ndihota kurwa mbara iria guka uguo nie no kwirorera ritho na gutu hena mukenya wi hau ringi angeigua ta uhititie mukenya kana ringi muikari wa gathigiriri nanya ti andu othe ringi makenetio ni uhoro uyu ungimwira ati nyino njire muikari wa gathigiriri ndihititie na ndihititie tondu gathigiriri twari a youth 60 ara ma benefitire kweli no gukorwo andu acio othe ni ahitio acha na ndirona Morini agikorwo blamed Nyota Fund ino Kenya ngimera benefitire youth makio 100,000 acio the Karion Morini arahitirie simini youth kama wale wengine na mbona na bebesho mzigo haya mubango wa thirikari ri gukorwo ikihe mbeu njithi mbeca icio cia Nyota Fund ri ni rona ta mbeu njithi guteithika kana ni mubango wa thirikari kwethera ngumo na githurano iki giukite na hau niho tuhitagia twita Kenya mutongoria ka kurehera kamutu ndukuria mutu tauni umenete mutongoria ucio ugacoka gathi kurarira ona mutongoria ni oka hare uga ni egusponsor ciana skuru ukera waku ndagathi guthomithio tandu ni umenete mutongoria uria mwana waku agatura gicagi ona koguo ni no njuge opportunity yoka take advantage of the opportunity make use of every opportunity one oko ni mbeca ta ici cioka cia Nyota oya ambia kaundu ngika start a project start a business ujisaidie to gutura o twokira serikali saidia lakini ikisaidia hamtaki kusaidika we ugithikiriria ndrona to mahiteirie ngahitiria kiama kia DCP na na Gachagua ni arugamire muthenya wa Saturday owe akiuga ni aritie na youth na kamera magire mbeca ndakihitia kuna ndeka uria pateli ndauga haya weko uria pate wa kiama yani leader wa kiama auga thai umuthi uyu ri tuge wirwo niwe ambassador wa Nyota Fund no itikire actually heads high with no apologies naweza chukua hiyo ya kukua Nyota ambassador why because I'm a beneficiary I've seen fellow youths benefit and I believe I'll also benefit and I can encourage more youths to apply and benefit na ukoro uri oguku kwa DCP ano bado uri oguku brother ambassador wa guku kwa UDA tuciete bia cia mwana wa UDA guka tika ngwire no ukorwo ura thomera skuru fulani no ukorwo wi student ndenda kulirite na mu youth okay no ukorwo wandikitwo wira company fulani na winukaga hwaini ugathi ukahingura kamukawa gaku kana kambesi gaku kamera so huwezi funga base yako ya miraa sababu umeajiriwa you take both opportunities haya riu ri thirikari kuringana uguo rona inyu mwena wa DCP mwena uria ukoretwo ugikosoa thirikari muno we wita mo youth na bado aspirant nirona thirikari te record mbere I'm a beneficiary
of the current government. Ni ile serikali ndiamka nikachagua. The same serikali nimesoma juu inapea shule capitation. The same serikali natumia barabara zenye wamejenga. The same serikali naenda hospitali zenye wamejenga na wana facilitate dawa. You see? The same serikali imenipea starting capital ya biashara ya Nyota Fund. Why then should I say haifanyi? Kwa hivyo wewe ni kuonania no get two term. Asa. Dingiuga one term kana two term. Ndakwira ucio ni mutitimurano wa mbwe. Nie ndikaire tugagicagine ihota mbara cia andu akuria kuria kinene heire. Kwa hivyo tweterere muthenya ukinye. No tene. Good. Riu no nyenda wariria andu agathigiriri o tugithia na mbere na to ndiranya tukuhiriirie ithurano no ko campaign iti ya bia ri ingi muno andu agathigiriri maririe tando mundu yaho ndirame ingi ni arakuite ngoro niwe akuona ingi ni urathiete mwena ucio no no atariria wega muno mbeca icio ni irari ciake na muraheagwo mwiki atia nacio no nyende waririe muikari wa Gathigiriri ward uria uretha giti kia OMCA. Muikari wa Gathigiriri ward wi hari uri ni nie muiritu wanyu wa kuria mahiga-ini chitagwo Maureen Kori uria arahoya giti kia MCA 2027. Ni ngoreto kuo ground tukaraniria na ngamuhoya kura cianyu cia 2027 no nyende munyitirire na ociraniro ira nchuka ngamwira twi ku mashinani ni tukasi implement ihinda riu ria kinya ria 2027. Koguo ni no hoe support yanyu munyitirire na tukutwarana pamoja. Good. Rege utongoria-ini ri no role model waku kana no rorago ukona uyu no nyende gukorwo ngibuata makinya make? Nie ndi mutumia na nini embraceaga women leadership. Kwina atumia tuonete magika maundu maingi muno. Ta Kirinyaga twina ngavana witu Anne Mumbi wa iguru. We have seen her perform. Kwina atumia ta Gladys Wanga, Sabina Chege. Kwina Madam Mugu Kirinyaga Gaceri gaitu. We have seen women perform. Kwina kairetu kange kule Ikamba. Ka kule kwa Kalonzo. We have seen women perform. So I emulate them na ngauga one day I would like to be like them. No ona guku itu Kirinyaga hari atongoria ndoraga uria mararuta mawira ngauga one day no nyende gutuika ta mutongoria ucio. Ta kwina nominated MCA etagwo Mheshimiwa Bosco. Ucio I think ni wakoretwo anyitirire youth muno guku Kirinyaga. Goka ni mifira Bosco ako hapo. Goka ni youth empowerment Bosco ako hapo. Goka ni anything concerning the youths Bosco ako hapo. Koguo na ni muthenya umwe ngauga one day mimi kama Kori nikipata uongozi naweza taka kukua kama Mheshimiwa Bosco. Na huyo ni nominated. Kuna wengine elected the likes of akina Peter Karinga. Peter Karinga ni MC wa Tebere. Tebere unapata amefanya kazi. So those are just but to mention a few. Viongozi ni wengi wamefanya kazi. Good. Yep. Yes, tukirikiria show itu ya muthenya wa umuthi wakorwo kiariria andu agathigiriri no nyende waririe andu a kiama giaku kia DCP na bururi at large ndumiriri yaku ya mwisho tukiinga show kuringana na maundu maya maku marakoretwo magitrend kuria online na ground. Okay. Mie ndita Morini. Nimekuwa aspirant wa chama cha DCP. Nimekuwa fighter wa chama cha DCP. Nimekuwa one of the Gen Zs fighting for our party. I think I've done my best for our party. So whatever happened, that was so wrong, Luka. Whatever they did, that was so wrong. They didn't even consult. They just did it mercilessly. As though I don't know how to put it. That was so wrong. And it happened here in Kirinyaga. Manjikiria nja. Uliwaikio nja Luka. That was so wrong. Because you don't, okay, mwana ndahuragwo akingatagwo. Ahuragwo so agisokagio na musi. Ataka nilikosea, wangeniita waniambie Kori, ulikosea hapa na hapa. Kori badilisha. Kori, you did this and this. And again,
kosa moja hivi hata si kosa. That was just a by the way. Hii ni chama yetu. Kwani hamtaki tusaidike na serikali yenye iko? Hii ni chama. Our youths 100,000 walichukua hiyo pesa, hamuwataki kwa chama yenu ya DCP. Wazazi wa hao wa youths hamuwataki kwa chama yenu ya DCP. So inaonyeshana you can't be fighting youths who are trying to grow. You can't be fighting Gen Zs who are trying to make a living. We have parents, we have our relatives. So if you fight the 100,000 youths, they have their parents and their relatives. That's a bad image for our party. Our party was not built on such grounds. It was so good and it has been so good. Okay, I don't know why the sudden happenings. Yeah. Good. Haya. Ciugo njega muno cia Maureen Kori ni aspirant wa kuria Gathigiriri tuma nake show ya muthenya wa umuthi ya reke tuterete. Ndiramuona muno guku uguo. He mundu aroria ati ebu muulize mbona mimi natafutwa, ucio etwo Ephantus Dege natafutwa. Ingine gucokeria ingitwo koni moya-ine. Ndiramuona muno. Yes, ni arikia kwiyaria na akorwo akiuga we arekire o to ria nawe ungikorwo mundu akwira kaundu oka kaundu kana mundu oka ringi togo thirikari ira promise gwika ati kuheana empowerment kuri mbeu njithi ni yaria ni mukorwo mugithikiriria na ni egucoka kuuguo Gathigiriri korwo kimuiguithia ku ground na ngakihoka andu akiama riake makorwo makiuga makiigua na kuna bloggers makoretwo maki trendisha maundu make mwako muki muigua hena kiuria kia hoguo riweri wita ni kiuria ngirikiriria show ni MP na governor uri kuguku uguo urarora uguo konania performete governor no umwe ni governor urona atia wira wake twambiriria hau Tasokera kiuria yaku governor ri tondu aspirant ni governor uri kura support we guku Kirinyaga ndigwiciria kwi mundu arugamite publicly akauga ni arenda gite kia governor. Kiria gikuo ni rumors. Ni uraigwa gukiro Wangui Ingirisi ni arenda. Ukaigwa gukiro Njeru Githai, the former ambassador and former aspirant, ni arenda. Ukaigwa gukirwo kama Umurango, the current senator, ni arenda. But sijawaona in public wakisema wanataka. Yeah. MP wa kula Mwea. MP Mwea, I think raisi me andu 20. Riu ri tatwire hena muyuthi wi hau urenda kurugama na ringi bado onake mwena-ini wa finance ethi kana ringi ungi ena mbia ungimwira ati kana ungimwe encourage ati tondu we ni githomete tuundu tuigana ona tuigie siasa. Okay, to my fellow youths wenye wanataka kusimama viti either MCA, governor ama president, it's your time. Go for what you wish for. Kama una feel you want to serve the people in your ward, itisha MCA. Kama una feel unataka kuserve Kenya, itisha president. Whether uko na pesa ama hauna. Personally, I'm not employed, I don't have money, but I'm vying. So heads high, go for what you wish for, don't give up. Usisikize, you will be humiliated, utaambiwa mambo mingi, utatusiwa, na utafanya mambo mingi sana mbaya. But don't give up. Go for what you want. Yep. Good. Haka undu twatigirira ringi ungienda kwira mwiroreri. Ni no njirire mwiroreri. No, okay. Ni no thaithire mwiroreri na supporters na Kenyans. Tutige kuhuraga maundu mothe. Guka woka watuthondekera barabara ni turuire. Ninge waka cukuru turenda thibitari. Waka kioro gia kanju ninge tukwenda gia cukuru. Reke tukamba tukoya kiria gioka.
oko ni cukuru yoka tukoya tugacoka tugetie something else nona gutura tuhuraga atongoria ari athure anga nini iyo itatusaidia we shall end up losers. Good. Agithio ni mzee Ndekei. Ndekei ni murwaru ekura Kirugoya. Quick recovery. Ahone na ihenya. Good. Gwiciria hau niho tugikirira gaturumo show-ini ito ya muthenya wa umuthi. Ereke tuterete tuguteretaga na Maureen Koli ni aspirant wa kuria Gathigiriri na ni mwakigwa maundu ni ya maiga wazi. Koguo mundu rai na kiuria aroragia kai kurathire atia ni akorwo agitariria haha wega. Ngatho nyingi kuri we muthikiriria witu na mwiroreri witu haria hothe uri tugagutambura muno na tugakiuga asanti sana ni gutucagura na ngakihoka nituguthie na mbere na gukurehera ageni aingi ukoraniria na ithui namba itu i hau screen-ini ni 0794 98 68 57. No ungiko wina ringi itangatho ria biashara kana kaundu o wothe watukinyira kuhitukira namba iyo. Ugie na weekend njega, Ngai wa muoyo akurathime na uthie na mbere na kugia na mwaka mweru mwega na wina umithio.